Da kejing sngo bitar bagi sarkar kalash kentiu kerdan tang haka kerteng ya gejaka ajing sumar ha East Jantia Hills. Haka singi balang jaga tayo ke Jantia Students Union Kleriat Circle. Kelalit ban pendamno eka kerteng Civil Hospital kum kedak ban percajor ya kejing bamla ka sarkar jela ban penbit penbiang ya kejing dan kam haka ke hospital ka badan hak Kleriat. Ban ai kejing sumar ke bapaka ya kipat ba jongkatan. Kaseng Jantia Students Union hapo kejing ilamu Presiden jongka u El Sama badu General Secretary wa Ajoy Menson Mindo kilalet jurip ke Civil Hospital bani kendo u District Medical and Health Officer bad ki Medical Officer banwat bania ikut kuam trekam jogane kejaka ajing sumar hadian beladak ban kentiu kerdannya ka Community Health Center syaka Civil Hospital ki nong ilam ke Jantia Students Union kila syam ba kejing kentiu kerdan kelalong tang haka kerteng Amar kam syamladan setia kinu-kinu gitiar bat kejing dan kam naga benta ban ai kejing sumar ke bapakai kipat ba. Kumta kene keseng kala syim ke senjam naga bapendam no ke kerteng Civil Hospital. Tak hadu ba sarkar jela kan syim ya barok ke senjam ban syim khiai kejing ek ke bamat da kene ke hospital ha ke ban ai jing syakri ya kinong pang ha kene ke than. Neliang ong ige jesu isenjale de em kenten wa ka doktor kan pada pumi ka wa to wa yang kamu percaya dengan Henry ini wani uang ini watak wa. Tapi kita ke hell ni ke Civil Hospital ni ke penbiang. Kakak muksok ika Minister ke hell. Ni ke penbiang. Kamu termagi perempuan dekat dengan tiral sini. Kini tak gawi ke iwa i percaya.